Torej, zadnje sekunde do starta. In tule se torej začenja prva 42-kilometrska preizkušnja s 7 državami, torej Italija, Avstrija, Nemčija, ZDA, Velika Britanija, Francija in Švica, tule so dekleta. In začenja se torej tale preizkušnja, tole sta poi mlada tekmovalka iz Italije. Allora anche per il nostro ragazzo in Italia questo su display si vede quanti giri manca ancora fino alla fine. Allora in totale sono 17 This event is organized by Roller Ski Club Ljubljana, accompanied by Tourism Ljubljana and City. Torej, na tekmovanje se je prijavilo največ udeleženih držav per nasilna izpolna 21 km. Bomo videli tudi še tekmovalce iz Argentine, Kolumbije, Norveške, Poljske, Srbije in tako naprej za industrijo športnega dogajanja, pa tudi letos organiziramo družinsko rolanje vsaj starših in otrok, ki bosta morala udeleženih prevzeti en konto dolg 2 km in 100 metrov, tako da še vedno lahko prijavite za ta dogodek. This event is organized by Roller Ski Club Ljubljana, accompanied by Tourism Ljubljana and City. Torej, na tekmovanje se je prijavilo največ udeleženih držav per nasilna izpolna 21 km. Bomo videli tudi še tekmovalce iz Argentine, Kolumbije, Norveške, Poljske, Srbije in tako naprej za industrijo športnega dogajanja, pa tudi letos organiziramo družinsko rolanje vsaj starših in otrok, ki bosta morala udeleženih prevzeti en konto dolg 2 km in 100 metrov, tako da še vedno lahko prijavite za ta dogodek.
ko smo rekli, da se je vrnila trojica, to je po prvem krogu, tule spreden 9, 7 in pa 20, zato vse slova Francijo, pa Matija Zvrata na Italijo in najsigurno za Avstrijo, torej Slovenija. Je konkurencija. Started 1 minute later, tu pa zdaj v naslednji krog, že gre ekipa, oziroma naslednji, to pa je številko 10, Mauro Gasperoni, sta trattano il prossimo giro per l'Italia, ancora 16 giri, ma tu številko 2, Francesco Pilleo, sta entrando nel secondo giro, e poi il gruppo di 7, pomagal po prvem krogu, ko smo rekli, gruppo del passaggero Quinta, qui sto seguendo in skupini due ragazze d'Italia, qui avanti con il 21-22 Sofia Croppinidola e Nicole Croppinidola davanti, e poi sempre come già quanti Sempre nič presenetljivega po prvem krogu, prednost za Italijana in po kategoriji deklet. Tule vidimo spredaj še v naslednji krog prihajajo fantje. Noch kurz. Že drugi krog, torej še 15 Klokovičanka, najboljše ljudi. Mislim, da še vedno spredaj ta trojica, once again, 15 left to go for leading athletes. Wieder der numero 7, Matthias Sedana, noch der Son Esno, 1 Minute 20, auch hier dabei Heinz Zimmermann. 15 Klokovice, ta trojka, torej Francosi, Italijani in Avstrijci, razlapa bodo bila in dure. V koncu drugega kroga, torej po slabih 5 kilometrih,
tu številko 4 in pa 8 Bruno Frey in pa Hans-Jörg Weber. Also zwei Bewerber aus Österreich sind auf der Nummer 4 und die wird jetzt wer der nächste Kommissar auswählen. Na številko. To je bil Jan Gasperoni, era questo per Jan Gasperoni. Sprede, pa kot smo rekli, Matijacen, Vinson, Esno. Bravo! William Allen representing the United States of America. Il tule tale decleta, volevo Kaiser tule, visto che se lì c'è niente spremenito. Allora vediamo anche la ragazza del 2 G, sempre queste tre ci sono tanto iniziano a fatture perché c'è di Paese Desiana, andiamo sulla massa, Neo con la linea Jeffrey, ci vuole scoprire con Crovi. Ulica Čilića mista, potem smo spadali od 11. ure naprej, še na eno prireditev in sicer na 21 moram vprašati, koliko se je ukvarjal s sadom. Tam pa gre za Raj brez avtorske, poznane ljudi vzati že to. Kako ti lahko delaš, pa izklopaš? Ja, ampak je to prav, sem lahko v bistvu. Se ukvarjam z muziko. In tule tretji krog zaključujejo vodilni Matijacen iz Esno in Heinz Zimmermann, zaključujejo tretji krog Brne Borne, top Prince Dietrich in določene. Hans-Jörg Weber, 4. Platz und 5. Klimarke, Bruno und Hans-Jörg Österreich.
17, Johannes Platzer aus Deutschland an 2 Punkten. Noch 15 für Johannes Schäfflin heißt, von der Ehepaar Polen verschiedene Schuhe der Romania, Weil es so wenig ist. Paolo Castello, dove giri sempre, numero 6 skupaj v tem snopu malcev vodi pa jih frančinsko releno iz Pordemoneja, ali pa dekleta, što ta banke delegace, tule prihane dekleta, tule prihane. Nina Červić, vrtna, Nina Červić, torej Monika Nina Červić, pa Tatjana Krapi, in Bela. Združenih držav Amerike. Pa spet tule vodilna trojica Matilcena, Visone Stroj, Mancinova, Četrina iz Krogov. In Krogov in za Krogov času stopajo v drugo četrtino tekmovanja na 42 km. Še enkrat povemo, to je tradicionalni serij, mednarodni maraton, hitrostne rolerje, vsi rolerje, tole je krnjiva disciplina 42 km, kot letos da velike velike ljubljanske maratone vstopijo. Zlato medaljo na mednarodnem tekmovanju 42 km, Jule Vaščevko 26, Gorja Gorovicki 46 km.
In tule v naslednji krog še Johannes Placer, no 600 mesto pa še vedno za ne morejo predstaviti, kaj tako se samo z vsega, kaj malo ga še rodno videli roller. On tu pa pravi spremljamo deklet, ki se je pridružila skupini fantov, ki so bili na 7. do 12. mesto. Še 12 krogov do konca, tega odličnega Nikola Milović. Tu so Matija Selan, Visoka Slojka, Cemerman. Mislim pa, da imajo oni še krog manj, 12 krogov. Pride z krogov pred koncem višji, seveda odločeno. Tule naslednji krog še za predstavnika Združenih držav Amerike, William Allen, and the USA versus just give you 24 minutes to start for William Allen, še tako povemo, da bodo tule zdaj še spet spremljamo še vedno prvi boj za četrto mesto med Hansijo Rodriguez in Italije. Nič, seveda ni novega, še vedno spremljamo mrtvi tek treh glavnih favoritov. Sempre Matija Selan, alors plus France, wie son noch gut für Österreich noch immer dabei aus SC Highlanders Österreich 1.
Tu nema problema da klinka kiso, tu ni seveda v borbi, tu pa sta zdaj spredaj. Zdaj pa mislim, da Nina Černič skupaj z dvema mladima predstavnicama Italije, oziroma Italijani, legendarna Italijanka, je že malo bolj vsaka. Ljubljane, tule še vedno na 4. mestu, še vedno na pravila ima objektivno beautiful fly, vidite, pa so trajke, ko že veš, ki bo se zaprolaš, in se ljudi individualno znanje tudi Bolivar, farmacevtsko podjetje, promocijski materiali so priloženi v Danilo Rečko, ki ste vdelijo registrarski identitet, agencije, ki spremlja klasične digitalne medije, barabenska izvrstni kondiciji, pa seveda moj Cukor Kibazi, ki je specializirana spletna stran, sjajka senzori za monitoriranje merjenja glukoze, pa glukozne tablete in analgetike, za nekaj stopate, brez kontakta, Descent goal of the Monza, still representing Italy, France and Austria in the leads, and 10 laps to go for the best tactic. Ancora 10 km di gomma, tule je še na snimlju zmagan, sicer tako kot vedno izključenih Ljubljana za pomoči za razumevanje četrti skupnosti Bečega, podjetje Dutis, Slovenca
negociazione in categoria di clima e classe di matematica che fa mais Italia. Applicare se la vodina mlada tekoval kadine dice di congelatore delle spiriti le applicare se spirita Destra Honda Dorian, 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 vybačankovatore na končno odločitev, mislim, da čez polovico dirke si živite nekaj pa, da bo šlo nekaj zelo zelo na polno vsak roko, polno vsake manj na polno. Matija Selak, mislim, da snovi pa Cimer, ki smo po vseh teh krogih je bil Cimer manj še 3 sekunde, oziroma je izgubil 3 sekunde proti Italijanu in pa Francozo, oziroma Sekunde, anche ein Zimmermann 3, secondo Rutschland auf Sellan, allora era Zimmermann, la spalle di Sellan, dobbiamo vedere per il nostro piacere di facilità per il previsto qua, uno fa il chance come Milan, Mattia Selani, Wilson and Snow, these are mladi takvi tekmovalki iz Brtisele, Sofijo Karikot, Ljuba, jaz je
priprave. Ko je priprave, imamo čas, ko se čakamo na naslednje tekmovalce, nobene malenkosti ne bomo izpustili. Ne po tekmovalcih, tekmovalkah, ki pri nas vsi sploh na 21 km, kjer bo še večja skupina. Tukaj pa še vedno spremljamo, ko smo rekli, borbo za četrto in nekako mesto med krajem in vednimi, ki pa zdaj še malo bo zaostala, seveda za Matijo Selanom in Slonom Esnoje. Tule že prihaja, naprej bo že po tempu vidimo, no tule sta predstavnika Avstrije na četrtem in petem mestu, no tule pa že Francoz in Italijan. Allora ragazzi di Francia, pensa che in tole že naslednji, še vedno na tretje mesto, ki imajo Placo Madraj, Heinz Zimmermann, še ena, ki redno osvaja stopničke, also noch ein Wettbewerber, der ist schon ein paar Jahre in Fußball natürlich schon Ja, Start and Ziel. Start and Finish ist hier. So preizkušnja sedmega mednarodnega maratona hitrostnem rolerju, vsi na rolerje, moški in dekleta, Matija Selanin, Vincent Esno, 39,5, Heinz Zimmermann, 40, 31, Zimmermann. Svoj ritem pa gre Florian Konopinski, Österreich, na 5 minute, tukaj je to, tule pa mislim, da že pridajajo vsaj po ritmu sodeč dekleta. Tule poglejmo zdaj, ali se bosta mladi Italijanki odločili za napad. No, zdaj nikaj jasno, zdaj so ostala samo še 3 dekleta tule spredaj. Dve mladi predstavnici in pa peda naša neverjetna Nina Černič. 4, a tu je seveda tudi še ena tekmovalka, ki si vse ustavili.
qua, spettoli 9 stopničke tule, no poglejmo tam ga spredaj. Monika si pa obe mladi predstavnici in pa naša Nina Černič. Kakšen boj bo to za stopničke, tradicionalne stopničke tule, ob 13:00 bomo podelili seveda glavne nagrade 7. mednarodnega maratona v hitrostnem rolanju. Še ena skupina, zdaj ne prihaja, še enkrat povedmo, zdaj pa je nekoma grobo do konca 46 najboljšega topa 24 minut, tradicionalne tehnike, še enkrat povedmo distanke, vedenetnika, pa smo potencale ulično, pa poglejmo zdaj na tule v tele skupini, nič tajne več razlike za predjavo kanjaki, Seiji ancora fino alla fine per questi ragazzi è la scuola di potevo smarrire con l'anski una tazza di noi che abbiamo alle 11 contro 4 km lo scappo di Uruguay a 21 km per venire a 20 km quello che potremo non è stata tempo mal do zilju je parenza che fa malo l'arte dalla Italia regolare. Il sistema tecnico di 3 secondi. Vai con 3 secondi per avanti, ma non sarà nessuno 203. Adesso fare di Sasaka, come dell'Austria 2039 leader. Così il crono lo tiene in voce.
Predstavnik Serie A, William Hemmings, entering the next lap for USA. Presa Mattia Stellane insieme a Snow, Tule pa še vedno skupinica deklet, ki se bori za prvo mesto in sicer nobene razlike tule med in tempo di questa ragazza in cultura che va due per sono minuto di stare sempre stare anche spinta che pa tu še Jadina Riger, ki je seveda zaenkrat na 6. mesto, 42 km Tule je že na srednji številko 8 in 4 statu, tekmovalca, ki še vedno se bori na mrtvem mestu za četrto mesto, ampak ima ta eno zaostanka. Ručkan je v četrtem mestu. Torej Italija je in Zimmermann, poglejmo takšen je zdaj zaostanek na 3. mestu, Heinz Zimmermann auf Platz Nummer 3, no in auch zaostanek zdaj 3 minuti in 32 sekund, 22, behind 2:32, stand auf des Dorf ist Heinz Zimmermann.
zdaj zanimivo, Pero dal roki gor za kakšno dobro fotografijo. Naš ciljni mojster Peter Babič, 4 krogi, 4 laps to go, je budelo, ancora 4 giri. Potem pa bomo imeli zmagovalca di Francia ali Italija, Francia oppure l'Italia, 2-2. Naslednji krog sicer so to tekmovalci zdaj, ki tudi sami prihajajo, tako kot povedal, tudi že na start so črce, start line, blisko storijo lepo na finish line, ovviamente pregati di controllare, ecco lo sta attaccando il prossimo giro. Tylko 16 Kimba, 17 Johannes, da Franca na Liga. Tutta sua serie di Vai Francesco, vai bestia! Avanti, davanti. Zdaj se borba do četrto mesto, mislim, da počasi postaja tudi že
si odločenega, non è ancora niente deciso, sempre abbiamo queste due ragazze giovanissime qua davanti per l'Italia, Cartesiana Kamina, Černić in Monika si nič si odločenega, ravno pa bomo prišli v to zaključno fazo tekmovanja Matija in pa Tri minute lahko pa vstopamo v svoj naslednji krog. Še enkrat pa once again count your names on the board on which we are recognized teams. Die Umbenennung auf Bord auf der linken Seite. Wir wollen keine Fehler machen. Tu pa prihaja zdaj, mislim, da naslednji bo četrto mesto, še vedno za Hans-Jörg Beker, Hans-Jörg Beker pa že ostaja, Heinz Zimmermann pa še vedno ostaja, čeprav Bruno Reich, der Kapitän der Umschaustein, Nella buona Mattia Salani, Nilsson Esno. Mattia Salani, Nilsson Esno, 2-3 jasno. Potem pa tudi naslednji znak na 21 km, 54 minut bo začela ta bitka na pol maraton, 7. mednarodni maraton. Roller maraton, vidjeno s Matija Salani, Nilsson Esno in super organizzata, sveglia podlagna, stisnila vse, a to učili se temperature zdaj že, a tam da jih vidimo na sproti naše, to je tujina, čekaj, 20-30 tradicionalnem pisu ekipe Ljubljana je tam napadla in upamo, da jih uspetule, da pride še enkrat ponovno na stopničke domačega tekmovanja. Poleg pa ne prihaja skupina, v tej skupini pa še vedno 5 istih tekmovalcev. Zdaj je pa tej skupini pridružil že naslednji, oziroma nekaj skupina je, v tej skupini pa so Francesco Di Lea, Tomaso Notama, ne pa tako Nami. Salina Černić kada u tej bili malo pa bomo videli Matijo Selana in pa Nisega Stoja in posta v zadnjem krogu.
stato poi voluto ogni tanto il quadro di editore, allora vedremo tra poco, oppure l'Italia, oppure la Francia, pure ieri sono strane chi non dai come si vero This is sto medaglia, quindi non bene a Roma. Arbat, Manda Sanima, Instagram, sono Italia oppure la Francia. Sereno, Bruno Frai, uno Frai, Dovremmo 12 ricercatori negato, dovremmo tanti soprattutto questo Iannini meno tutti, quello sono sempre tecnica, deve essere coniati, di essere di comunità di like, 10 euro, noi tu sensi un stream, però come si narra il suo prima che sarà il Sven, sono venuta per fare si volete formando un fatto provinto e poi ho scritto Alipa 16-20, potremmo vedere il primo dramma. Allora vediamo chi vince questa gara, Italia oppure la Francia. Allora France o Italia. Ali Brnic se lo smaga u Franciji vse v zadnjih letih. Namreč še vedno na 6. mestu v kategoriji Janina skupaj skupaj nekaj časa za potrgovanje, zagotovo pa ne bo sta potrgovana Matija Serani iz noge Zdorka Zmagavu. Dune se popolo inizio dolce non è qualmente deciso quella guida da come squadra il record partner dove squadra il record partner dove smaga da una serie pronto del tuo spirito Lorenzo Ladio anche però da slide sul dolce sta smaga anche di essere ali di fermiamo? Ah, ok! Stupidità, Centalina Cerkic, Ramon Stupidi. Primo Fernando prestando di Italia, quindi anche lì, dopo dove torna tempo, Ali Cesare Pocciassi, così, sullo stesso. Primo na koncu to je jasno, bravo streljamo,
Lorenzo avec un 1:14:21 per Mattias Kevin questa gara, un secondo alla spalla di Celestino, Paul Savello, deuxième place de base. 2-6 Asno, Berlin manca a Italia, dopo l'anno 2024, vince di nuovo, qui a Lubiana, Mattia Serrana, Italia, dove è nuovo Mattia Serrana, Mattia Serrana. Ah sì? C'è rimasto da ieri. Cosa avete mangiato qua? Non posso, se può, sicuro mangio stai a sia secondo lei, la stabilità in la tenga che ha uscito di come das ist noch einmal natürlich Löwe, letzte Runde liegt hier an Sydney Deutsch, ja, das ist nur noch rein. Jetzt nur Sönko, jetzt nur noch rein, nach der Technik, so ist die Seite, die Stufe von Norden, das ist nach die Droge. Doar asta părățire lui ultra premio di Senna poi mora per l'utilità e non so forse con i manchi a dentro come si fa di lavoro di tutti i lavori che serva la gente poi cantarsi un po' tutti quanti fanno 2 chilometri sarà finito tra poco ma non è che c'è poi non per discussione di Grec voi da Liverpool esterno già parlato Trinche o Scelga, introduzione della Trinca Studio Osati Pro. Prezza di non fare per venire a sul bocchetti in base sulle venire sul bocchetti in base dai ecco qua e si viene non ti base fino a certi dobbiamo stare avanti del click Volevati dopo le conclusioni Moncic da Canzia Cadera l'esterno da Canzia Cadera questa la linea Povettini Nesti Mago Club organizzante Vittorio Lorski Club Ljubljana dove še eno skupaj kot minibanker svrstance oziroma ura in pol skupaj Johannes Placer in pa Riverova po uri in 20 od starta mi še sedno čakamo končno vrstitev.
Nuales, to je Mendozzi, sta creando il prossimo giro, tecca per vedere quanti mancano ancora, poi è sceso Conza, Andiamo! Bravi di Massetto. Un video per questa partita, Mattia sarà il successo Fuß schon, dann auf Fuß bei Kuchen. Ich weiß nicht, wie alt der ist, keine Ahnung. Ja, wird er wohl auf 40er sein, aber. Sulle superintendente mare uomo si chiama Canati, potrebbe essere il sopporto di questo live che lui ci potrebbe dire anche lì che non ha il Hans-Jürgen Weber, Highlander. Certo, visto da Hans-Jürgen Weber, vierte Platz für Hans-Jürgen Weber im Ziel. Sulle fantasie atletiche va può essere un po' devi questo se ne si zitto e l'altra volta. Oppure anche quello Pischi per la mano sul corpo. Ule žena srednji, Francesco Di Leo, ki je v srednji krog, pa načalnik William Ahmed, Uliš.
Bruno Frey. Our largest student, Austria, Bruno Frey, prima motivi already in the finish line. Allora abbiamo già 5 ragazzi al traguardo di passato, ma la Monster Luciteo, u categorii de květce, Nina Čepić za domaći klub, Rodački klub Ljubljana vodi za najviše mjesta četvrtog normalno, tu je skupaj dvima mladima predstavnicama iz Italije. Bomo videli ali Sofia Groppi Nidola, Nina Čepić, mladi Monika Sikko-Zmage, Niko Groppi Nidola je na četvrte mjesto za quarta patola Italia. Allora che bravo queste due giovanissime ragazze d'Italia, pattinaggio, credono per Stella. Allora, seconda vittoria. Sofia. In druge mjesto izvrsta, drugo mjesto Nina Čepić, quinto posto per la nostra leggenda Desiana Cagnati. Eccola Desiana al traguardo, uscire il corretto di Desiana, scena Dana predstavnica u cilju. Distribuata scendo. Vai, no che vai! Guardate qui, che avete da fare! Drugo mjesto Nina Čepić, quinto posto per la nostra leggenda Desiana Cagnati. Eccola Desiana al traguardo, uscire il corretto di Desiana, scena Dana predstavnica u cilju. Distribuata scendo. Vai, no che vai! Guardate qui, che avete da fare! Sesto visto da Gasperoni, sono di fare questo posto con la ragazza di Mauro Gasperoni. Corpo uni!
on, go, go! Dai! Dai, Mulo! Dai, dai, fai veloce, So, finish! lungo, dai. Finish speed! Dai, finish! Kdaj je naslednji štart? 12. Kaj? Glej vniz. Aj, 10 do 11:50.
hanno scelto di solo la siciliana, la sua Monica Sittore, Bisogna del Mario, che vada perché è del Lupiano, e così la presa nel culo, piacere. No, Quindi consiglio prima vecchia ricevuto tutto quello l'Italia per Mattia Stefania e Viva complimenti ragazzi, ma è buona posterai il suo scopo di guarda che non è la Slovenia. Si utilizzano quando il nostro gruppetto composto da Luciano Mengoni, solo, questo è il manco di questa stupa integrale, perché rimane non si vede di Luciano Mengoni, per il quale si può guardare se non mi sto. Luciano Mengoni. Ecco, Francesco si sta attaccando, mi pare, ultimo tiro, centro, se non si niega, proprio tempo all'università, attaccando anche Davide Lorenzo. Presidenti, chi prima Lorenzo Matti, presi, al traguardo. Bravissimo Lorenzo, capo posto su un posto messo, ci sono voti. Sì, per quanto riguarda ancora una volta Mattia Serrano ha visto come secondo
il cambio al secondo posto nella destra una seconda spalla iniziale ecco posto per Simon Simon vanno sempre sul primo. Sono 42. 1,35.